Reka amakuru yacu tuyerekeze ku bikomoka kuri peteroli, ndavuga mazutu ndetse na esase. Ubwo esase yuriye 99% yavuye ku 1813 ijya ku 1862, ubwo mazutu yavuye ku 1700 ikajya ku 1800 ndetse n'ibice 8. Ese niyo mpamvu muri gare ya Nyabugogo ibiciro byongere cyangwa amatike yabuze? Nkuko mubireba turi muri gare ya Nyabugogo ahari guhuzwa cyangwa hari urujya n'uruza rw'abantu berekera mu bice bitandukanye byo mu ntara, ubwo ari kuvuga yuko amatike yuriye cyane. Ubwo nka tike yageraga mu karere ka Nyamagabe yaguraga amafaranga 5000, bakabongeyeho 5500. Bavuga yuko 500 yose yongereyeho kuri tike. Kuva hano ugera Nyagatare byari 2400 ariko byageze mu 5000. Bari kuvuga yuko rero amatike ari kuzamuka cyane, ari kwiyongera, ariko turongera tubigarukeho mu kiganiro kirambuye. Ariko nubwo amatike yakurira akajana, n'ubundi bari gutaka imodoka ko bazibuze zuzuye. Bavuga yuko nta modoka n'imwe iri hano muri gare, namwe ko muri kubibona kuri kamera za Kidasamura TV Rwanda murabona yuko imodoka zagiye. Bisobanuye ko rero ibiciro bya esase ndetse n'amazutu byuriye ndetse n'imodoka zirabura. Baherutse gutangaza yuko bazanye imodoka zikoresha umuriro w'amashanyarazi zijyana abantu mu bice bitandukanye bigize igihugu, ariko barimo baravuga yuko izi modoka ziri gutwara abantu bajya hafi, ndavuga Muhanga, Ruhango ndetse Nyagatare nta modoka ziri kugeraho z'imiriro, Nyamagabe nta modoka ziri kugeraho z'imiriro. Bivuze ngo imodoka ziri gukorera mwa bino bice bigize umujyi wa Kigali cyangwa mu nkengero z'umujyi wa Kigali. Reka tugaruke rero ku izamuka rya esase. Abaturage bavuze yuko esase nikomeza kurira gutya bazayoboka imodoka zikoresha amashanyarazi, kubera ko mazutu cyangwa esase biri guhenda cyane, ariko baramutse bakoresheje imodoka z'amashanyarazi ntago byabahenda. Ndetse impamvu bari kuriza esase se ni iyihe? No kugira ngo bakure izi moto zikoresha esase mu muhanda, haze no moto z'amashanyarazi. Ese no kubera iki noneho esase iri kuzamuka umunsi ku munsi? Nabyo turaza kubikarukaho mu kiganiro. Niba rwo bwa mbere ugeze kuno muyobora Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, fungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Nye mugiye kubana mwana makuru, nitwa Kidasamura urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Amakuru yacu turatangirira ku bijyanye cyangwa kwizamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli. Ubwo peteroli yaguraga amafaranga 1813, ubwo ndavuga esase kaba yazamutse kajya ku 1862. Bivuze ngo esase ushaka kuba yiyongereyeho ibiceri bitarenze 50. Mazutu rero yo ikavuye ku 1700 ikaba yageze ku 1800 n'umunani n'ibice 8. Bivuze ngo esase bivuze ngo mazutu yiyongereyeho 100.8. Rero abashoferi, abamotari bakomeje kuvuga yuko, ndavuga abashoferi bakoresha ubutagisi vatiri cyangwa bakora ubutagisi meni, n'abamotari nyine barabizi ko haba barimo bamwe bakora baverisa. Bavuze ko bagiye kuyoboka moto z'amashanyarazi kubera ko ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byuriye. Ubwo bakoresha esase ikaba iri kuzamuka uko umunsi ku munsi. Litiro bakaba bayikoragamo 4000, none ubwo bari kuyikuramo hafi 1000, bayikoragamo 4000 baguze esase y'8 gutyo. Ariko nimba yiyongereyeho bivuze ngo nabo baraza guhomba. Ese niyo mpamvu uri gutega umumotari akaguca amafaranga menshi nk'urugendo wakoraga ugendera Senyisa akahita guca 800, kumbe biri guturuka ku bikomoka kuri peteroli. Ariko biba bifite ishingiro n'ibiciro cyangwa n'ibiribwa ku isoko byatumbagiye cyangwa byazamutse cyane bitewe nuko mazutu cyangwa esase byure. Bivuze ngo ni nk'urugero, nimba imodoka ivuye Tanzania irimo yerekera mu Rwanda, nimba ngoga esase nimba ngoga mazutu y'ibihumbi nka 200, ubu ngo biri gukoresha esase 300. Bivuze ngo rero imari nawe negera ku isoko iraza kuba yiyongereye bitewe nuko abashoferi burije, bitewe nuko esase yahenze nawe nibigera ku isoko bitangire bihenda. Nuko nguko ibintu bigenda bihenda bikomotse ku kintu gitonya cyane. Bivuze ngo esase buriya ni ingirakamaro ku bijyanye n'ubwikorezi ndetse n'abacuruzi, kubera ko buriya ibingi byo byongereye buriya n'ibiciro ku isoko, niyo mpamvu byiyongera.
Reka amakuru yacu tuyakomereze muri gare ya Nyabugogo nk'uko abaturage bari kuvuga yuko amatike yuriye ubwo urugendo bakoraga rujya Nyamagabe bishyuraga 5,000 ariko ngo bikaba bigeze ku 5,500. Bavuga yuko rero ibiciro byiyongereye cyane. Ese no kubera ibikomoka kuri peteroli, ndavuga mazutu cyangwa esase byiyongereye, ariko biranashoboka. None kuva hano ugera mu karere ka Nyagatare wakoreshaga 2,400 ngahe, ariko byageze mu 5,000 n'utundi duce tw'imisago. Bisobanuye yuko rero abaturage bahagaze muri gare ya Nyabugogo nubwo ibiciro byuriye, ariko imodoka zakomeje kugorana cyangwa imodoka zakomeje kuba ikibazo. Twavuganye n'abagenzi, ndavuga abatega imodoka zitandukanye bajya mu mujyi wa Kigali, bajya mu nkengero z'umujyi wa Kigali, nko bavuga ngo mvuye Nyabugogo nerekeye Kimironko, nerekeye Kicukiro. Ndavuga zino modoka zikoresha umuriro w'amashanyarazi ndetse izi za KBS. Gusa umushoferi atubwiye ko izi modoka z'amashanyarazi ashobora kwicomeka nijoro akazayikoresha umunsi wose. Bivuze ngo izi modoka ziba zifite batiri ikomeye cyane, batiri ishobora kumara amasaha 24 ikiri kwaka. Bisobanuye ko rero abantu bagiye bavuga ati se izi modoka n'ubundi zikoresha umuriro w'amashanyarazi nimba ishobora kuba yagenda amasaha 24, nta kuntu baherekeza mu karere ka Rusizi bakajya babara ibirometero, noneho Rusizi bakashyiraho zizajya zinyweshereza kugira ngo nibura ibiciro by'ingendo barebe yuko byagabanuka. Icyo cyari igitekerezo cy'abaturage. Gusa mu majasi atandukanye hano Nyabugogo twagejeje kuvugana na bamwe mu bakata amatike, bavuga yuko rero nago amatike yigize yurira, ahubwo ibiciro biracyari bya bindi, ahubwo hari ukuntu ngo abakarasi bagenda bakakuzanira